Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeten ti kapsat yung manipod abroad. Ah, kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag, tapno awan may bagbagan na. Uy, nanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak mo, di na matimbag ha. Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Amboyo mo't ti istalye kapsatyo. Kagura na tinarugit abalay. Oh, adakon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong, naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako dito Pilipinas. Kat ni ipagsulingay, saan mo akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun o niya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. No adadyak kurso na nga ugali da. Sinaak. Kasta lang da ita. Isa si Lorna. Di na man questionaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanya. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka mo takwis-questionaran? Nagdamagak laeng mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray agsakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso ka na kayon ngagsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito. Ijay ten nga manong. Ay, manjakit iteng nga. Ijay igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatektekan jay kapsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami nanang. Basit laawalisan taramidan mi. Pasensyaan yun jay kapsat yung. Taam mo yumet nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan nanang, amumi dayt na. Maala, inkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Uy, manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at tila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, uwan manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti ikurtina nyo. Ayan nagita impaw-pawit ko a kurtina ya. Aday ja parador manong. Inka mangalay ti puraw, na sukatami ti puraw na kita. Uwan manong. Alam manang, di mo usaran da kita hanger. Apay, ihanger ko nga raw dagiti na baak, Lorna. Agunget ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger, iparit na. Ay na, kasla di mo amamo ni manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kayat tapakibiyangan tayo. Alang nga ron, isublim dagita itinangalaak, Lorna. Hay, una yun dagi akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Garda! Lorna! Umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na, ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko lapin na kan bi iti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagosan. Makapadurmo na kita ang tilababo. Kandalusan nyo anay bag tilababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mat pakibiyangan yawn.
Laglagi pa niyo, makipagnanad kayo dito eh. Ah, Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yu paglalao kayo. Nagano alang dat dita nakadulin. uwan manong. Ngala, aginaw kan, tagdalos ka man iti CR. Nagkrokit. Kirkira man ang bag, ha? Masikurana ka man kitkita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yu ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay ngamin dagita, manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon na kasta, ah. Ibitin mo, ah. Uwan, manong. Bakatan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mun ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuyan ay. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo laktan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanin nga agsubli ija abroad ni manong, nanang? Saan ka nun, anak ko? Agnaudin dito. Kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun a ije balay da. Jay mo't babae iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni manong. Kasla saan mo tinakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni manang garda. Kaslamat katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yumot. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agungot. Sapay nagpig sa tingiwa na no agungot. Huwag nga rod kababain ka dagiti kaaro ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos dito'y balay. Iso adimakkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, manong. Apay nga kasta tiluto na. Sunny side up ko maa. Kinautaw mo matan. Ay, sorry, manong. Jakmat ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na iti abalay. Ah? Pasensya kan, manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan nga mitada lang ag-apply. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan dati ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pay awan trabaho kon. Isudamot ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, yanak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da ko man tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Palaga na siya timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang.
Si Kangay. Imawag dan. Kauawag dalang unay. Anya, kasano ang trabaho kan? Una, agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Una, ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani, kababain iti kabsat na. Kanayon nga agtangen. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samat di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabron manang. Anya, panunutam anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam makaamu ka Basta panunutam anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kabsat ta. Si Kangay matlor na. Kaano, ngagtrabaho ka? Ururayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day ta. Di mo namnamaan day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang, tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan mo kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan basta dama ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso neta ayat-ayat. Basta ada pangbiag na ken ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan na ken ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anya taramatin ta nga agabrod ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-ala a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan mitlangan tayo ururaya ka trabaho dito eh. Basit mat ti sweldo dito. Iso nga agabrod talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasta kaya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaadin ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papanan nyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon, jak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas, awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayon tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo ti kwarta? Di lip-lipatan tiyag pawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwartak. Wan manong, hindi ka madanagan. Ta saan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo ba sait, tanay? Umad-aro ti agas ni nanang. Ah? Kung nagrigat ti agayuan iti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala an-ano sa mga rugti inatayo manong. Saan abale?
Tanuadda ka sa pulan na. Mangtad kami kini Lorna. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabaho. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay ka. Hanggang na may ibusan. Makais-is buak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, kanya kayo matan. Kay may masam titurog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yung kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan na ka. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, lagi ti kakabsat ko, tayo soda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kabsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti inatayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo dya abroad, Lorna, Garda? Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat na dito balayan. Manipod na tayo ni nanang. Kunak no agragsaka kon. Taawanan ti paka-stressak nga si kasuan. Hangam kaslaki maro ba't stress ko. Nagrigat ba't kayam tiyag may sa. Awagan na tinang iti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Gan nakiasawa kami ka ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya. Kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa. Taagawin kayo kuman dito balay. Tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pagkawalan da kumading ko. Mababay na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Nagrigat gayam tiawan kadkadwara. Nala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa'y nakapacheck up. Jak kabalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sos, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot anang itay nagbalin nga asawa ka. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di nang abin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasi ako mag... Manang Rima,
Apay napanan di kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga arman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay. Nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Hangam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agaram. Kayat ko nga rin may napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agaram? Basta pilyom kumamot ti armam Tani, laklakayan kan amakin na yan. Kalpasan na, padamimot bakit ti armam? Kasano makaputot ka ngay no kasta? Iso adi ka lamang as asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami ton kumapsot kamin. Si Kangay, no bakit ka asawa awan awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubay. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kun sa anak mo ta pensyonadaw. Ta naimbagla ko mamot na pagkarit ko iti arma kabalasang. Iso ajay bakit laangan ti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunin dalay lang nga anak ko. Makaas-asawa day jay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pa'y 30 na. Adan samot pangaruan na jay. Ubing-ubing samot ti panunot na jay. Saan mo't style na la day jay. Ngam nasingput kun nagagat day jay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kuna na. Padasum to ka di nga armon. Wen Rimo, numaaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayaw. Uray da kami kanimanang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wenri mo, kano makaputot ka. Uray da kami mula ang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun nudwa. Mayatan! Uray dua, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata tulungan tato'y kabsat takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kan iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya manang Rima. Wan ko mga ro, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Nagkatkatulong ket nga rod. Adanton para lutaw, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaud da iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amda Juana mag. Bakit ni Juana? Dinan kabalan tagtrabaho dayjay. Wen kano inauna pa'y dayjay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Uray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw. At kami napatag nga ibagak.
Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay at dalakay nga agaram ka. Kayat mo ka dahi. Dipindi no nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. Ananwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa yung kumama. Ha? Kabalan na dahi. Tiyak trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkarina nga raw, ano mga sawaak. Ket isuda, tag gastos iti panagkasarkaw. Kano makaputo takto ka naw, isudan daw timang paiskwila. Ha? Oh, wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam tao. Uwan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Ha? Jagpaiso ngamin amat. Arman nak. Kaya nak, tano siya kawang pilpilyat nga rupa. Ugaling amin tikit kita kahit sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. Ay, I love you to Sana kung nagpakipaw, tasang butan tati panawang. Makitam, di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayatan nak. Inaklon nak mat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho. Kung sa anak-anak kaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading ka. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sa buntag sapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar-aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasin ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasing put dayjay. Patyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Apay ngamin asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't ang nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyanta ka naw, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wan Uray na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat. Kayat da ka naw, tag na di family house may. Mas komportable da ka naw. No da kami, nagkakabsat tagakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay wana. Kaslan na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da ka launay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tistay asawaan. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan dakdaman ng remi kan manang rima. Di na kayat bakit kanaon.
Sikati kayat data ubing kapay. Napilitan kan sa mala nangaram kanya, krimaw. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubay. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin ka unay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaed kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatan na nagtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na marimaw. Ay kawan latta Paspasurot kami latta ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusin nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid na giti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Iko aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Wala rin manang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adopay ti kayat ko akanan. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pasti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak manamaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamo iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Nariga tayo, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakakaisuna ang nakapututak adagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamaminsanan. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkare, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay doang nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't jay asawam nga agsikaw. Manipod nagsikaw. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan.
Di dakmut kayat nga awatan iti konstruksyon talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahos dun jay dwa nga anak yo, kabagis. Ay sana bali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbaling nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon ta anak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasanungay numanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak da mutten nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pala ang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no, kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y lati buridat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no, kasta ti kunayo manang rima. Day, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar na kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang agkonstruksyon na kunam. Nasyan kumpare kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, merimaw? Saan? Di nakpalumusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain. Ang mga numakita datanda ng kantatang. O sige, mapantangaro di Jessilid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing remay. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Remy. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbagday jay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Handa kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, pag-agsama yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa. Katsingin ka na Ha? Yeah. Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amang tad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan may akabaila na pagadalan taado nga anak yo. Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo adding ko. Ay, pasensya kayo manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin. Kasano nga ay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo.
Ta husto ko man ti innem nga anak yaw. Kababainan kadama ng rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san tapay lang tagin na dayo, Tapno guminaw ang matibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Di tamang namnamalatan kadama ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapay inuman na anak ta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho na asak ti lalaki. Lakayak mo't nga minayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagiti anak ta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kahit taadan anak ta, kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, Kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay nga min lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton pigan. Alang nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman mo sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo tinobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apo ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mat beshi. Di ba ni? Adapay mat next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. At dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man Mark. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't oray isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang.
Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nga ron ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakit di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumot na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Oh, Wayne. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kaslaburido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mutan iti kayat mo. Kat si kamalangan tagurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti agurder. Oh, ato ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wayne. Ala nga ron. Basta ibusan ta ati orderan ta. Nay. Adda tinidor. Kasano ray ta? Sapay jak amo ti agtinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo no mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak matan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang araramidam ngay. Mangantan agtinidor ka, atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigata, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tiyar aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak ing kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayab mutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan nadadaalan ti make up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawitan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga. Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't agawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaos Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kaitan, di pa kaupayam kan kuwana. Nagrabaw mo't arasuna in anak kaw. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin ammo ti agtinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Ta sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita.
No naupayon kan ka, kat di na kan kayat, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na, anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day ja Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na, nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan min nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibaba no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidom dito balay, Jordan? Di mo matngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya Jordan? Apay manen aya anak kaw. Agasam. Bilbilan na kanuki din. Kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayay. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor, anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itian niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen, anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti may sa midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan di inyawin na Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay. Saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga raw. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Si pundang break na kan Jordan. Awan mo tayo tinyam amuna kanyak. Kud, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no. Anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men. Grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw.
ka. Lalaki mo towel paper ti cellphone mo, Kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga ano ngay mat data? Taga di syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, Kiray, anak ka. Ada bisita ba ya? Adda tatang. Sino nga Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kung naklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok main. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw paraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to numadamdam at tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jack agmirendan. Dakilatan kiray. Napsugak pa. Manak ka o. Nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairwa mitirigat na itay. Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinuno nga ikan asindatay aw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na repliyan? Awag ka palang awag. Saan ka mo tasigod akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Sana kaya't nang itidadagkal ko apong pre ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutan jay nobyom. Tsak met lakursonada day jay aparakan ka. Ta nakaarte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana nairwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Sa anak ka no may kari iti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanyak. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga mga no alilain da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sabalay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa iti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklo na anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta.
Talinipat kunti may papaniti day tabanag. Ha? Apay nga eh. Basta, awan ganas kun. Alang nga ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanagan na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo't? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Ay na, naglamin man ti panawanan dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sa bali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang puta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sagsagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya kon. Anya! Adan sa mo chicks dyan anak yun nanang. Ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam ta kasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Sika mo gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti trabaho na na. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na na. Makituro ka dito yan. Tamasapak to lang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. O sigod nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, di makikaulis king ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko niti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Wala ha? Nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagdamag siguro no papapanam. Kanayong kamo nga mino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang, pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan nanang. Nagturo kami di rabi idudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ron na di ka nagawi di rabi Ape ang naturog kay Jay.
Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Apay nga kasta kamot kan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay dananang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpaiso, Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Ala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito ngayon. Awan overtime wita. At ako ma, nagpakada ak manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rudan kang kuhana. Sikat ikayat ko akadin na, Jenny. Ano pa lang arutiar aramidem. Sinaamun aja gurang a live-in partner mo. Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Namnamaik day tahan. Wen, sikat ikayat ko ay altar. Sikat ikayat ko akadin na itaag na nayon. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Wen, kunang larod. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, When ta idinaturog dito'y balay, adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin nagkasar. Ano ko na mga agbababae? Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit DJ anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Ganda kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam, Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Kumustayon to dagiti ubing ha? Nalang arud Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amang ano pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nana, Pagsugal nga. Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeja anak yu tatang. Napanak lay di palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matin pinilit nga inam mo. Ha? Kun konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun may abagbagaan di anak may? Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam.
Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Jak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kon dyan akyo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo at ito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpaiso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok day day. Sapay apera day diya babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makilan to, Jenny. Lukas ka ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at tudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adda nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha, Mapanlakit din tay atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Matatao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't nam na maag-asa nga ilik itahan. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Abay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agiskandalo dito'y. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kaste kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonem kumatigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo? Tasan kayo nagkasar? Awan kamat mo kan ko na? Di ka sumanao. Ta sana sikat ti kasarsaritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Basta agsinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin ko ngay. Jak mo't nga rod ay ayaten ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnagdanta, Jenny. Dinak nga tarautan jay asawam. Mabutungak Dodong. Saan? Kabutang naklay jay. Kan may isa. Awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo ito nagtrabaho iti mall. Makabanog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdira. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asikat ti agin inaw bakay.
Si ka lang aruden tinaglutaw, si kapay taginaw itinanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin ijay silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong. Inak ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya agapupay lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga roden iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ijay lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit mga kwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katuwanan Lukas ta. Agdali mga anak mo, Jenny? Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak ida aminen. Anya? Kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya? Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamwamon nga adalima nga anak ko. Ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min, Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige. Ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigud adagus ko. Anya? Di agabang tayo manan? Kadanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo nga minjay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho.
Tadimot mang tadapulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, wen nga rod Jay saan na apo tuto hindi supsuportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik kada nanang ko Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yegmon ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayon, nanang. Wen, apay aya. Bumuludak man pa iti bagasyo. Tasukatak to no adda kwarta. Na, apay. Naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw. Takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa'y jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga ikat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nene, awan nagsasaur Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumat jak mga abang. Tadag sasaor? Jenny! Dodong, apay nga da ka dito Isumot la nagbit ang may busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagit idandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagit itaddo mga ulas. Diyak kahit da ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rudan. Napatpatagdagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? O diwan, day talagayam. Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Si Mangpit kanon ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay,
Kapagsaritaan nyo ana imbag dayta, anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, sana. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon.